trenutak i pomislim da si sada neka druga. Tu sam ja, stanujem tu 100-tinjak metara od ovoga bivšeg pionirskog centra. Tog 2. maja Skenderija je gorila, jel tako? Mislio sam krenuti na posao, prvog nisam išao, čini mi se, jel to subota bila ili ovako, ne, petak, subota. Sjedio sam s majkom, pili smo kafu, rekao idem ja da krenem, idem raditi dole u dom, RTV dom. Međutim, zaustavio me tu odmah preko puta kuće moje, su bili neki bradati čupavi, su počeli da silaze sa onim nekim maranicama, kokardama, čubarama, u civilnom odjelu, a bogam dobro naoružani, i vrate me kući. Tad mi se počeo film da vrti, nešto razgovaram s majkom, rekao, majko, ja neću dugo ovdje ostati, ja ću morat, rekao, preko preći. I tako sam ja negdje od tog 6. aprila svakodnevno preko Vrbanje, pa me zaustave. Tad je još uvijek su vojska, armija je tu hodala po Zagrebačkoj, neki je tank hodao gore dole, stalno. I na Vrbanji mostu je bio jedan autobus prepriječen, izrešetan, sav zapaljen. Između tog autobusa i onog rukohvata sam se provlačio, pa me dočekaju s one strane naši. Kod skupštine su imali naši neki ko bunkerčić, gdje ste izvaljeni onu našu propusnicu RTV-u, pa rekao idem na posao, kako smo se popustili? Pa rekao, ovima sam lago idem, radim komunalnom preduzeću rad, pa su me oni popuštali. I tako sam negdje gurao, tog 2. maja kad je ta nesretna Skenderija nastradala, nisam otišao na posao, vratili su me nazad. Još jedno 2 nedelje sam hodao, znam da sam tačno 16. maja, čini mi se da je utorak bio, rekao, majci, boga mi ovo nešto zaozbiljno, počeli su ovi spuštati, vojska se već polako povlači, vidim ove neuniformisane, ali dobro, što rekao, naoružane, su tu napravili neku svoju bazu, preko puta moje kuće bila jedna velika samoposluga, Merkurova čini mi se, i sve sam teže prolazio. Nisam smio više ići u Zagrebačkom, nek sam išao uz obalu, pa gore do Vrbanje mosta, i onda smo negdje u gradu smo uvijek imali dogovor, da li je to, kombi smo jedan imali, da li je to bilo kod predsjedništva, kod Vječne vatre u Račovoj ulici, mijenjali smo stalno zbog bombardiranja. I tog 16. maja sam, smiješno je to bilo, spakovao u jednu Natronovu, onu vrećicu papirnu, pakovao sam 3 košulje, 3 gaća, 3 čarapa i nešto za ličnu higijenu. Rekao, majko, ja ću jedno vrijeme biti prijeko, mogla biti i prijeći, sestra mi je stanovala u gradu. Kakvi, neće majka da ide, pa ja sam već onaj rat jedan pregurala, selili smo, rasteljavali se i seljavali. I tu sam negdje s tog 16. maja, računom možda mjesec, 2, 3, bili smo puni optimizma da to neće dugo trajati. Međutim, oteglo se to. Ova Grbavica je strašno djelovala. Ti 15-16 dana, taj mjesec i 10 dana koliko sam ja bio do 16. maja, pusta je bila, pusta je. Znalo se desiti da sam od moje kuće do Vrbanje mosta nikoga da ne sretnem. Niko nije izlazio van. Kaže, počeo da silaze ti vikend ratnici, kako su je zvali, ti bradati, čupavi i nikakvi. Narod se krio u kućama, dosta je naroda pobjeglo s Grbavice, kogod je mogao, naravno, u to doba od nesrba, a boga mi ni Srba puno je pobjeglo, puno je otišlo sa Grbavice. I ostala je tu jedna draga osoba koja je čitav rat ovdje bila i jako je mnogo pomogla ovome narodu. To je neka Olja Varagić, ona je inače kod nas producent, tu malo niže stanuje, producent je na televiziji vrsni, bila dugo godina. Ona je s mojom majkom hajcala, kako oni kažu, po Grbavici, pomagali koliko su mogli da pomogli. Moja mati imala puno problema, ja stalno nju spominjao problema, imala zbog mene, jer mene su odjavljivali stalno na radiju, u onim emisijama koje smo uređivali, vijesti, dnevnike, ponoćne hronike, podnevne hronike, jutarnje dnevnike. Išli su normalno svi sa odjavom, tako da je imala problema zbog mene dosta.
Tako da kad sam se vratio tog 20. 21. marta, dugo nikog poznatog nisam sreo. Što je bitno pri svem tome, kuća je bila stara. Stara je kuća bila. Gleda sad posljednjih mjeseci žilna kuća. Ima djece, mladi su bračni parovi valjda pokupovali te stanove i ima djece. Čujem, graju, trku, frku, lupa, list, rata. Tako da Grbavica živi, ponovo Grbavica živi. I to je dobro. 2. maj 1992. godine bio je tek uvertira za ono što će uslijediti tokom 44-mjesečne opsade Sarajeva. Na grad je u prosjeku padalo 329 granata dnevno. Tog maja agresor je još jednom pokušao presjeći grad. Bila je to čuvena Pofalička bitka, vođena 16. maja. Svoju bezočnost istog mjeseca pokazao je granatirajući porodilište Zehra Mujidović i gađajući ljude u redu za hljeb u tadašnjoj ulici Vaso Miskin. Maja 1992. zapaljen je Orijentalni institut, Olimpijska dvorana Zetra, Unisovi neboderi poznati kao Momo i Uzeir, Skupština, Izvršno vijeće, Elektroprivreda i Oslobođenje. Ipak, tog 2. maja i Sarajevo i Bosna dokazali su da je želja za slobodnom, nezavisnom državom jača od svakog oružja.